Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda. Doktor Maček, Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu u leđa pipnu, zatim ga u leđa kucnu. S moje tačke gledišta nije to ništa, to kaza, pa ga smaza. Da vidimo ostale pacijente. Bombonjera after 8. Zatim cokić mokić sam u kući. Čokoladni Barni se odmara. Čupa čup slizalica. Domaćica tragačica. Evita musketari. Kapri i Leni uhvaćeni. Kiki bombona u omotu. Kinder surprise. M&M bombona. Marshmallow. Muffin. Napolitanka. Negro bombona. Pez, sam u kući drugi deo. Plazma iz torbe. Rafaelo mačkice. 3 kugle sladoleda, vanila, čokolada i lešnik. Twix, čokolada. Ćapio sam te za rep.